Bonne nouvelle pour les fans de la GSK. Le match GSK USM Blabès sera télévisé sur la chaîne publique à 3. Arrivé jeudi dans la nuit par avion à Rouen, la JSK avait élu domicile à l'hôtel El Mouahidine avant de prendre le chemin de Sidi Blabès vendredi vers 17h par bus, bien sûr. L'équipe et les accompagnateurs du staff technique et autres sont arrivés à Sidi Blabès vers 18h15 et tout va bien, assure la com de la JSK sur Facebook. Le match qui est annoncé pour samedi vers 16h sera dirigé par Douane Nassib, arbitre principal, assisté de Marlout et Tamarabat, le quatrième arbitre, et Arbaou. Rappelons que la JSK est en deuxième position au classement général du championnat national avec 32 points derrière l'USMA, alors que l'USM Blabès est en mauvaise posture en 13e position avec 18 points. Et bonne chance JSK. قبيليت ثورة مدنيين كان تملية الدبخضار لا JSK كود بالعباس اد عدين ذي تيليزرين في 3 لاشين تلفزيون بيبليك أطروا تبعت الدبخضار لا JSK ثبوض أسل الخميس ذكيض سلافيون أروهران عندها ترجع وسنسينا لوتيل الموحدين ومقبل اد ترزون سيدي بلعباس اس الجمعة غاف الوهين الخمسة تمديت تربعت ندب فضار دويدي دانيذس ستاف تكنيك دوياض بظن سيدي بلعباس غاف الوهين نسا وربع تمديت وكلش يحو اكلي وطن كان تيدنا سرفس تايوانت لا JSK تربعت ناغتي مليلي ساكنين ندب خضار ديلين غاف 4 تمديت تيسلحو لونترينور نسيب اربيتر برانسيبال تيدعونن مغلوط اكل تمربط يليتوش اكل كاتريم اربيتر دهاربو هذا سميتي كان تربعت ندب خضار لا JSK اتسن تقوم كان ويسين دي كلاسمون تمورت كلاسمون شامبيون الجزائر 32 تنقيضين الوقت اللي تربعت بالعباس تسن كير كان 13 بوزيسيون 18 تنقيضين كا